Akosem say 2010 me yale be born plekopa na makuma to say me gimu ba bia na nye ma me de ko hospital me ko hospital ba dan kura na 7 kankan me da mi timin na me de ko hospital sa na che say de ko na di ma me na che say de du e wasam ana msusu wo kire me nyanko bi ana osu mi nua mi wo ba bi wo ho no mu so nye eho anka me ma me kura anki kutwa na woji eho na ma me konya ayalesa nti ma me fa onko ho na onso kokko tra he na msiyo na wode me koye nti wode me koye no na omse ombetimi ahwe me na de na de me baaye na msiyo me yale makoma ona nsemi no obi akasa sika ho na nipa de me kwadru so a okukumi ana msiyo me de me kai bibia se no obi akasa sika ho biasa osime nyindwin ho ana men kai bibia sa implensa ana osi chinchina me obi akasa sika ho nti senti saade a me dwin ho na se menye dia men sole na men ko na men ko dwin ho na me dwin ho na se me kai a men samla nti nka me be sole ako nti nipa na amene ne ko ye no ene wo se anya na no masa e kasa eska ho no anam se enu kuro ampa ene wo se no kuro nka wo ko no wakwa ku nti ye ba hwe ama ho ato na so ho to a obeti asen ana so obebo asen enam se titi scan no 2.5 no see you nti so ho to na se office o ma ha no bi mu a na no so wa ba be yi hu afiri ha na so a me yi hu afiri ha na se de be to no enye papa emfa ma nti ye be ju ni ma akra no mu cheche ni ma bi ma me etutua ho ayi no ese gisem betena ho edwale aduru be 2 weeks ti se nya hombo a me nkofi na mko ya hombo amla ana mpa me na me nya hombo ana mko machi ko ya hombo ana me san ko ye ampa me ko tena ho 2 weeks ni mko dwale aduru e ma me ho to no ana me ye se me nko ne bia 2 weeks ana 1 week bia no mo ye adwuma o nti time no so a me san amla ho and I'm see you. It is cut 2.5 no that time no mikotua mu 80 cedis. The car na say sabe na ya le nti no ama me ntimi enye ska na me say me ko se hia kwa kodi pa. Nti pradie ni mu no na je say ma adwene kura firi so say ma yale akoba bi akwaje muama e ka wo ha o na say nka mikotua. Nti 2018 no emu ono mo masola ahmachi am ekofum be 5:30 ti owa mu se me kwa no bibi ato sin fita mienu ani mani so be si mani so asade achen sa 3 days ansana mani so etitim kakla nti omun nam de hospital oha na chese mani so asimi plekope no so obi nka me ho a yesa metiam fle na so obi eben a waba be so mu de makofi sa ntinam de hospital anti 2019 no na ba bia na mo am de hospital no me yesa me fa nko asante achim do me abla so asante achim agogo ho na mo ye ani ehu ayu pa na so me kura ni ho na me fle nti aniam de beko ampa na me bai me de kwa o mo so se omun sheda hu yale bia nkasa sheda wo mani ni so nti ye no operation enye yi ansi na mo de babo am mani ni so betimi apai nti mo de betimi abo am se yese omutwa mani ntokro to mani no ho man su na ewo mu no epie so kansa na afi na majojo tu ese man de mini assembly America nti eba sa no ya pin sai na no me ma mi ro class me fan ko ugu so na me nyen ho na said me ba mo atwa tukuru no atumani no ho a na me san ko ye
ntimi ko ye no mu ana madamfo ba ko ame no nampa no se menia o ya le dia me kura me dwene ho anti ase ye no ne nam ha nansan ya na plekope mani aye ni sadia menti ase nti wo nyanko bi kompo bi aya na me ko no akosi de bi am ya na me ko chia no nti me yanko na yankunku ja no ho na me ne ko ye ko na ko chia no ko chia no wose makọ no nyanko kompo bi ho no mo akọ jimuwa na me ko na ade na nko ye nso ye yi ma me no ma fa na se dan koma no nti eno na aye msa to kan na eye no kore na mama adwini si so se no kore se makọ ba bia eyale ko sam ho yale ma on ka siska no na se mitia no kora ma nko tua nwie no ka se mitia wie nso na so ma me yi me ho amfili ho a de be to me ne enye papa nti siska no kora no ma nko tua nwie mpo na nka mbese mako yi me ho afili ho enamsa emwaso atie gunso a ya wi mi chese edem wo bonti ba bia me nan bia agwemi ama ni padua chese eniemaso a etwa famani so no mwachichi dia kese efondaka ni chese dia ebu agumo asem emwamro kamroka epie enwa kese ni chese utimi so amuna donko na bo preko se ni opiem opie na ne suru ni na dodi naka na yino amuna no mu osi isi akasi pa na mro ba kase e basa ni tu abobo eti bua no sei basa mani chesemi ni mitiri asi yesu jade egu mitiri ni mani so chesemi yem ho hwe a enyi yi namse mes metie Maa Akos o program very free bible so no nwatwi no mu na mete wa na mse me de ba ba dan na mo aka bia ma na mo ambetimi dia aboa me no timi ba ya mama nyen yo me da sepa mira alesfiafe na unu ba na ba ya na pacho madamfo na asem no unim pacho yo nim kakakra kire ye ne pacho de na unsu e fa say frempa masara pacho yo oni na wasanti achi mo pacho okay frempa ma ya no abi wakasa kase ma me why me pacho yo madamfo na les pacho no ni kunu na ya juma oni wu kunu na ya pacho nti ye wo fumo sa na oflem sa nani amsa les je na ye wani no si asibi agumani so anamsa wadi aresi sinani ya ni ya amtsem femi kunu ya ba fi tina meta ko nani no an afi o mu hwehwe me ko ne nchanam ni di nkomo wo fi se ya wasi ya mo bi wi me me ya mi hu mu akura da wani nkwan wasase mjina esom bibi ya me sara sinde na me no na tia wasi ya abo bi we ne ba hwachechede wo ne be kam me ya mi hu abo akura da mkacha nsom ne mfa ba bi na kobo ma mama ne nkobo ma mama ne no ma mkacha nsom wani na nchem nyansa na mimi na meche nyansa na wani na ne ba no wani na ne mu na medwe no da o ma mi ya ka 2 years didwa ato na ye ya ma me na asan we yo hu sam ne ni ba nya do be sa kasa mi bi am no kasa mi bi ya because o say wani ne say obo an ba na say wani na man ba nam na me bo an ba ma no to ma mi ni abusofo ni na ne ya ka nti abontin na we ya no man wansi we no man tusi no da tokuko o de an ma de tete to sa oni buafu bia ewade na ne ya buafu ana jana wasim me jana ma ba be jana yo me da say na was 2010 and ya really start here pacho na was honam you saying na makoma ehihimi ase ye twimoko agu makoma ehihimi makoma eti nam de ko hospital tumi ko hospital just adanu kura bi hospital na akore asante achim algo hospital nti adanu kura de mani ntimi nkan so na jese mi ntimi susu ho kire manyanku bi no se ni maame na kan maame e ba ji ni ya oyale ne nan ya ne nan ahono jese doctor ago se won family ji na e betwa ne nan no nti obedu ji run about no so na obeto papa akokura bi ano se maame wonan enye giyale na adu nan yura giya yibitwa nti ne ma wo no mo ba no no kan che o se mo fa maame nkwa ha
no be kwa kunyina o kan ya na mo sin ko mo person be kokola ana mo kan papa an kan ya ana mo ti ase en wo chile wo mo se mo ko fa ka ha nti wo mo ti ase mo da mo ho no mo papa so da na o mo sa atwa mo ni kura hwe papa ni bi o mo hu ba bi papa na no wa na ka chire wo eni pa na wo na me ko ye odo ko hospital no fa cho wo me ko ba bi a me ko ya etu ono no shada nyu adan for pa cho de bi ayi agogo wo na akohunu no eno de na o ye meneni free kru no kru ba akoso asante achendo mi abla ena obidi ni pe ko konfa no che ne nan yeah ene won pa kro no ka che ne se e ma ne fa nko no kwa ye betwa fa cho an onim ni pa kro no ene ohia no ayi agogo ho ochia no e wo ji run about so wonim no fa cho de bi na sai ni pa no ani ekotwa na anim no fa cho ono do no ye maase ono na ke ekotwa fa cho an to ono na be ka asasem we de kire wa e ye ne ba na be ka kire ne ba na be ka kire se no mu hia no konfa no che run about o mu kai fa cho an be ene o mu kire o kire no ba bi a onfa ne nko o ma me nko fa cho an ma ne fa ne nko konfa no che enti ba bi o do ma me ko ye no de ne nan ni ye yi fa cho an enti e wa ne ye do ko ye no fa cho an I see wa hina fa aguna saman konfa no ye friends en wosonfo no na o di boat ba bosum di de gadaw konfa no di boat bosonfo na bosum dia bosum no e de dia gadaw I see gadaw aha enti uko agogo hospital no na omo say wakuma no ebo peri na emu hihye wo no ye de yan ana we nya nkokora eno de ho no de me koe ba me koe nuro nom de man wo mo ahu o man tuma kan kem se bia eye akoma yale anase yale ewi eno aso ma nuro ba me ba sada no kora de na ntimi na ntimi ko ho no ba bia me ko agwo no be se 3 times na se enko yi ma me ena susu wo chile nyanko be ma bi ena no so chile me se yansa na me yele no de me ko ahase no won susu wo che wo yonko be ma bi sa wo yonko no ena no de ne ma me e ko hospital o hia ayi nyame bofo e wo konfa no run about e pa cho an menyeni oh no kwasa na American okay ena uko ye ena konfo no e ka che wo se e de na eye wo wan na eye wo o se meni obi akasa sika ho ene nipa ndime kwaduru so awokukumi na wo no obi akasa sika ho me no na men kai bet na ye no kore won kai na si da ye no kore eche no na ma me be kai se ye no kore che na misuya aduma excavator ehu aduma nti o mbe fa yen e ko takwa ya machine no fa se piloda de lodu anya cars no no bi nti o mbe fa yen ni ye aduma ye kurum ho a ena da leta ni yes na danfo bi e wo morning e wo takwa na wo se na machines asese nti o mbe fa ni de no en fa nko nti o mo ko no na mi ma san yes sa de a wo se wo ne me ko yenya ni edwuma ho nyina mate fo ni ade no mutio mu nyina ka ba me ni mpia meka beginning na me ye edwuma o lebla side ena me no ka ye na wo so be chere me edwuma na jana wo chere me enti ye ko ho no de na mi se takwa no de ye kwa edin a ye ba betua meka na sa company ni betua meka enti me ye edwuma kura wo aha 2 weeks ansana me ye kwata kwa nso akudi 1 month sabe na me ya me kan so wo mo ko chilen ba bi no wawo nti me ye ho na me masa kura ma na ase miniska en family wo yele e wo di biase nti frita kwa tu adibiase nya dia na mitimi frita kwa na besin akọ adibiase ho asa nti besin ko ikurum ko dai nti ade chinye e na me sa nti me ba no ma am lolo fe se me ba men ko transport ona hono mo na me ko gi lolo fe na se me ko na so man lolo fe ni bidia men fa wo de no ento ho
na oba wa be gina msi yo na se me wa amfa ma me so dia me mfa de odi ma me no fa nye lol fe nko e na me dia me ba ya no ano se kwan na wasma me hin nchi na kuda lol fe no bi no e ho na me diska na ade ma me na me de koye e de koma na yele no nti me ba na de chiye ansa na me sa ko adwum e ko transport na no me ko kan no so de lol fe ne ma me sa be na diska wi na kwaba e na me ko e complain me chop money kan say me pay e fili o mo ho na je say ni ni sika de o de koma no ba cho an me de koy e koma no enti me de me ko busa o mo me ayi no me pay no e no se ba bia me ko ye adwuma no me ko gi me pay wo ho uko bisa o salary free wan ho mo master na ne ye adwuma no if e wo o mo am fan say foreman no a na wo hwe adwuma no so a na won first ka no ma o master no a che dia ma obi a da bi ono ana etua maka ai foreman no ana etua foreman ni tua eka ti den wo tua obi aka na nkwa de onji aka sa mele no na me ma sa no mfa me nko chele transport na no di ntina ma you know me fa say mid side no na no mu ntua me ka ba na me ye adwuma o label side na me sa esunya we no nti mid side no de o ma sa do ma ko chele you know transport na no de na etua mu nyina aka aha nti me de na yintua me ka o nti wo de me ko takwa no e ho na mi se edin a wo de me ko yin sa no de takwa ne de obetua sa nti me ko takwa ne so adwuma be na mko ye omo pale for colonize chickens ni ade nti na okay e ko lodu cars nti ya ba na me ko busa ya omo se ba bia me ko ye adwuma me ko je me ka tua ho ena na ma ye adwuma so 2 weeks dada ansa na me ko dam se saade ya me 2 weeks na me ye no monfa me 2 weeks so ma eno so obi aso se woni me ni akatua na se saade ya ene me masa na wo se wo gi me sika no e de ma me nti me twa ma masa ba nti very lucky me ko adwuma ma me ba na nyimle me ko fie na me pia bontin ba bia no wotie first ayin kra na wotie me fie me ma me fie a me na na ti fie ba kum na ne ma me ya kasa no tuye eno ko tena bi ti me fila adwuma mu a me kokuro mu me koduru na ono so fili takwaba ena musa ales am smasa o dis kan ko ram sian o se wa ya de na ko e masa di o de all of no ma nam sian o de ma na watene nsa sa me fama no se fa ono ne de na o de ma wo lol fe no me fama no na me kan chen me ba ya no me ko adwuma mu se me ko akwaji me pe o mo se o mo ni ni akatua na ba bia me ko ye adwuma me ko je me pe mfu ntina me so me kura me twen se wo beba na nka umumu wa hwe no waje me pe na mame on so se woni sika bia ba bia akwaji sika mame na me fa na me fa ne sable kura 18 cedis na 188,000 me fa se sika no fa ma no na me se ne me fa sa 18 cedis ne ma na me so me de team me sika no so bi nti wo de oje ne de no mame a na wache wo de na free enu ani na ye me no so akasa nti se me nyama nyina wota kwa ho a nye se ye me ba na masa akọ nti me nyama e ho se ofiri ho no anokofa nyama no de me kwa duosu mako me ka mani hu na me wula fi me akosa ho yale ba ye no achi na me ko be boso me ansa time na me bakrum me wo fa ba ko free se ya ba na me ko no makochia no me ko to me masa bi me hu apreko pes wa jire me nsa mi sa mi nu chia me nyam nsa chia me nyam me nsa de koso o malam na ko no ho no wo ti papa o ma se friend say friend donko ofri ayi ni odi biase na donko so won saka kire wo wanim ye nipa wo se ba bi a wo ko ye malam na ko no ho no wo ti papa wo master donko dan ni di ebi ana minim no a go frefi jase ofri adibiase na wo so na ne nipa ni o sabe ne nipa ho na me wo so won se ka che wo se ayi konfo no wa wo ko no wa ben papa and the mom me smije ba bia me ko ni di se
I don't know who say wako konfo. Sir, na do na o ye Auntie because na ko kum so kum pa because sabre no wo ko konfo no na nya sai. E na wo di ko hia wo master so won sasa chia no. Sabe na di be bosunu niansa. Enti na wo so an kan je se wo me ko konfo bia. Me mom sa mchese mentimi an ka he kura nchele no. Na sa men kasa kura di plan so wo yele no nsa bia akoye no. Chiro mam se. Ana so ka mentimi an ka he an be si family am. Eno mo around so bia no obedi sa obi bia. Obia ntimi an ka he. Na ensa ba ni. To ko ka yi kura he ya na kofa. Die na wase di twa no na sika no na yesen wo pay no samle no no mu maye omu makie de 5 cedis omu makie de say 5 cedis enti wo ya adwuma no for how many days and I weeks me ye me fan say 1 month 2 weeks enti na wo kan nyina abo ma na wase nkoma say Fancy that time never. Auntie. 1.5. Fancy. Tina so man there said, me fancy 2 million. Then fancy be 2 million. Okay. And now, who master sika no so a odema wo say fire sheti ade say transport owner no e bi ma e ba won lorry fare no a fa de sika bre no wa fa ma wo a fa eno so eye lorry fare no na eye say 180,000 in 20 cedis class 18 cedis yeah in 20 cedis okay eno no nya kasa ono enya kasa no ebia okan bibi se wo de se wan fa sika no amame a twen na wo behunu ana bibi etisa hono de eye se ka nya se you can ka se tomanto so san share no yi se o kan so ansan tua me kan de on de nyame su nkuru ni kame bono kora na ma went me wan nya ntre mo san so ana me bi sa se o ka bibi sa so obi o wa woni ni nya ntoko tumi ka bibi sa wo de atwa na be no de o kan nti o kan sa na de chinya na ofro ka na okọ efi oni na anya adwuma bi David man ko e kokora bi nti me nyama nyina ka takọ ho na e ko ye okay ena wadwuma ye for like womu a woni omu ye adwuma apart from o master no womu a no mu susu adwuma omu ka ho ni ade wonu obi anya ntokwa apart from master sikasam ntokwa ka cho David omu die me ni obi ana me se me nye obi a se me ye basa na bi se nti bibia nyo no ame ni obi a nti anu kura na me ka se anu kura bo ma lefle anye die me ni ko ye no a nanka men kai bi wono master na nti for how many years men for say 2 years na woni me say se wo you obi a bi to de bi ono wo kasa me de me yan fan free na no me de oye bone a me fan che wo e na no wo bi ye ni say me ne fa 2 years wo master me say ba die met ma kan say na me no nche ban na ntin kwachiri say ase ye fili adwuma mu akwa adwuma mu ye ba fi ano no wako bosu so da if I told me first I am the choir ni kan okre oh ma no kwasa na me kan se won konfo na bosu so da bia ne na akwa asore be na sabre na akọ asole die ma Pentecost and ma ko is the last in so cry church of class nyame se so ahonhom ni nyina hwe ma ko bi na so ahonhom na hwamo ma ko bi ane no kure ni na me no kure wo boa asole anko na won kura honhom be na anse anya ni sra ma boss wo Pentecost baby that time no dey na me kwaso na so omo pe nipa ho ansam de katwetwe wo kwaso da aja kurase ni bi ndi atade ba ko na wo hye wa de kwaso na yesele wo na se kurase obi ani bia ba ko na nso de hye na obi nso de ba ko sa hye ba na hunti okay mama mi bisa o se adan sabre no na wo nkwa asori ana nti no wajai asori etifie mebua for that time they na me kwaso nti na kwai da ho okay enti wo nkọ bosom so da nkọ bosom fie da
da wadamfo no edu koduru ye no de na hunu ye ko fando koduru so a okukun sabe na wujira ho na wote ho te se de ukọ ayi a onwoto like wote wo wasam na msa de na wo ye Pachona metiwo te se de metiwo se yayi wote akonya so meti pacho bosu fie wa akonya ho efi akonya na akonya da bi nya so to bench fie akonya we bi ni ho na bench okay bench ni siwo na siwo onu wadamfo na ko ya na wo nkwa na wo kire ordinary o ma direction na wo nkwa ko ye anamu mienu na mko ye pacho mienu ni ko ye enti de na ekoso nyina no no nso ewo dam hobi ya wo hwe bi etie bi pacho okay ono ka asa wu no obi anya sikasa mu achinye no aye osa na emom no wankasa o master pacho da bi okay enti ono ka ye no na wo de wa adwiri ko bu o master sabe pe all right enti eho no na wo ka so mo si tua sika bi na sika no kwa wantumi antwi anwe bebo a pacho no mo si tua asan sabe no 2.5 250 Ghana cedis pacho eno ye na 2010 and one seven okay okay into 250 Ghana so now the man no ka asan pacho that time it here mu 80 cedis 80 cedis okay into otua 80 cedis that is 250 and otua 80 cedis na ka 170 na minim se what ye wo kwa wo boa wo kotua ni na minim se ye tua bi na eka bi se ahonwani ni ho saadia I say wakọ kanse odi kana se o tete so nti ukọ ho bia me fan so I say okosum nti okosum bia ukọ na so kana otua bi wo kudi ni nyina akọ mbeje all right na chese ye keka ebomu free 2010 ya wo de kọ mbosum no ewo na konfo ne wo no na ye de na eka ho afi na chese 15 years ni na uko ya no hyehyɛ ya wo no hyehyɛ wase no wase saa sika no aka no breben na kabetua no me ko ho 250 woman no 70 bebo woman 80 dia aka no wase betua ne breben eno de no oje me ko ho kra me ka se me ko ho ebe ma oda me ka ena me yes me ba betua nti mu na ma mfa nkwa me de ko ese me kwa kodi pa akofa sa o ha nyina de abla na chese wo ko ho de di nkan no e kire wo san ko ho biem wo ko ho mpredo do san no wan ko ho biem me ko ho be mplensa okay akwanche be no de ma wo se ko ya na wo twa nkoko ne ne wo sedia ne ni ade ni nyina wie ye no wa ka jo se ko ya akwanche be o ma me betena ho edwale aduro ho 2 weeks ti ukotia boso fie ho pacho 2 weeks and na wudware eduro okay enti 2 weeks ni de wu free ho no na wakoma ye wo ya ene wakoma hyehye wo no na eko pacho oh I see enti na ose adien na fa beda ase asida no de wanka se de ebianka me fa meda ase oyense se mitiam sika ni wi na se nka me ma ho bi ni bianka me ma ho bi ma me kwa eni bianka obeche se ebiase ya na se nanka nka fa be yi ho fili ho omonka se bia ho to wa fa we ni beda ase ana afri wu pem beda ase yes ano mo ye no de ono no ka ye no na se wo ho to wa de obetua no eno ni sa yi na se 2.5 no na se office o ma ho bi mu a bla na be yi hu free ho nti e bia nkanyi ho be yi hu free ne ba bia me fa ansem de mitira ko hye ho nti se mi fi se mu ato me na me ni wo mo nya adwuma bi mu dia me yi mitrim free ana wo mo nya adwuma se wan ko se wo ko akotutu na akomba wo ko tutu ba da agu ne so wo dia wo ko ho se wo ko ja ya hwe en wo ka che wo se be yi wu ti free ho na wo no mo nya adwuma bi mu dia ne se ne ba no me nyima ya resa me de mabo ade ba asem kombe acho de omo ka chele me so no okay enti ye sika no 180 no 70 no aka no ena wa franco ananse wasida bi wo ho a wa franco because ukowa ebie wo sika be charge o sika ye charge o no aye di eniema no ode ba adro na wo dware no
eno hu sika na mom se wo hu to wo ye wode ye wode kwada ase ankasa e ho na nte sa hono de sa na tie se me pa cho hono you can 2.5 nako entu tiri show entu kwa you tina flo na 2.5 ndi so nya fa nko wa twa bia ka wa twa bi ntu ko di 2.5 ni ko na ko yi ni se no kasa o si oni bi mu dia no maka cha so ada se twa ponche ana se twa klama na fa das sa na minimo tu so no kredium utako me mako baby sada wako bisada enti se u kasa u pacha o da nas na u so ni bi mu no ka cha se twa ponche ana se twa odwan na fathers no watchia na snap kan na dadas na wo so ni bi ani no betima bi amantu wan kwa twa scan no ani no mo man ho chile no okay enti yanre ebre awo kọ no wadamfo yi ede wo kọ konfo gadaw ya semo gadaw konfo gadaw hoyi na wani ehunade pa chwan wani hunade bibia clear wonyare apart from wakoma no ehihye wo no pa chwan na wo hunu se wani so yo wisi dabi bi tani we tensi wani so bibia wo wani kani a wo de koba ye nantia na bisu mu ni ade nyina tuti we wani efra foton wo hunu he foto wo bo okra wo hunu light wo de wo hunu he foto enti ususu se wani ya efra yi eya yade bi anansa konfo no 170 no anko na wan kire waseda kora fabra no onu na hu bibia gu ani so efra no saa na msusu no enti wo koye na wo hu to wo no a adenchi ena wan fa sika ne nkaye anko na wanko tia seda e wasa wo de ma wo mo finally na wo de ho eno ne asemi me nim die ha me kura ni chese die ama jaza me kura bitimi tana se dwene ho adwene na me nim die ntuma e ma na ba sa na eye wo se me nyuni na eye wo se me ho atomi awie me twina di 1.7 me fa nko ade me ho atomi ade ya na obetumi aye timi na me kro no wo kai na kodo wa fa nko because ho ato ma kumpa na nya sa che se bisa me ko nko na o se e ho na eboa me na o se ntim na nka me kura mfi se nka me to e ko ho na nka be boa me wo to ko wa woni ne ko ye adwuma da bi se na wo to ko wa ko dai se de me bi kura e be tumi o betumi hu no wa kan chele me se de wo de ho be yi kwan bibia ajo pre na waduru ho nyame fie de wugya isi edi nkonkonsa e wo de bibia pre na waduru ho mebua ntie ncheni afo adwuma okonfufie na akom ne ba na wo bo na num na wo tu pada de gu ne so mebua antisa boy enti wo pa chese na why na bo wa refrain because sister so baby a wo koye ya mo wa refrain ya bo wa refrain wo wie wa fa na bo abi akoma no enti na make say unless ye bia na bo apayo ana say e bia sabre no 1.7 no na wuni because na wo wa ka wo tua ni nyina say ni no di hwim say okwa di pa sa na na sika na ni ho na bi ni ho ni ho ntino asa me ko di pa no mo no ana asa e che ye no ma me so ma adwin fi so say o se na me ko tua and then one ko back an ko kan che ni say papa enye say bia me re na afia me first kai my sabe na wunya bi na se wo ko di pa e bia betua me kana onko ma ni hu ni say e bia wunya bi enti wo dan wo sere no wo ko di pa ba na wo di ne sika bre no e ho ne enfonso a me so me ye ma me se anti kura ma omo de ahame na wadanfo a woni ne ko ye no wo anko ka jense ko we di ba bia de me ko ye sika mi nya ye osu me ho atome wo ma mbusi ankotua ko di pa ba mba betua ma wonu so kura o hi mu ko hye nkran se oni ha bi nti oni kura se bibi se na esimi so kura mi ni number ya bi o me ka sabre na mo ko ye no sabre no de
sabre na mo ko ye ne de na enche wada nye sabre ya wani ye oya no mu firi wo ko ye na ho to wo na wonni bie no ana me ka cha sa de wan kan kire ko no wa ma wo bie wa ma obosia sabre ne bi no kan se no me fan se ma no me o yimi yele me kan me nya no ho adi ntam kan se madam fam na konta na mpna o fa no oniaba ma oni bibisi ahwo akire mpna o fa no oniaba ma na bua no exactly enti oba wo fa no because it can baby say asem we koso nyina. My next question was wa mo wo yire amane ye ana wo nware wono na de me ko ho no wa konta won pura na na tie sabre no fa cho ni nua na do ko ye oba no amu oba no de ko ye oba no amu oba no won pura no a fa cho oyiwa eh da oba no wusia no na nya se ya wode ko bosom so wusia no na di se na won na tren fie sai na na ta na ba kura ba kwa ba enti ben fie sai because you cry with me enti ben fie sai fan se mfie mi no a na mfie mi no ebebo 2 years ayi Sarah se bebo na babu 2 years na wo kwa na wo ba no wo fie sai sabre na fan se 1 year enti na mfie mi no ana mfie mi no wo yire no so no nkwa sabe acho mi shande mi asola no nkwa so enti wo yade ne ba asa no na wo yire no e ka se wo konfo bi wo do be kwa na sa konfo na mutako David yanko hoda nti ba asa no wo mi sa yire no se ye de wo hunu konfo gadawu e ho no kire se ne maame yale no yo nti wa se yes enti wa se sa pepe na kiye ko twa ne nan no na konfo gadawu bu aye sa ne nti ne ma wo yire no e de wo ko ho acho no ba no no anya adwuma acho David what if that na osu adwuma oh obi osu adwuma I see and yes I go crack of fire na no sha no osu adwuma na yesu sha enti de ekoso nyina sa wo no wan kai ya wo yire nso wan kai eba on the eba me maame ene ne benya ntawa ma kutwa ahemfie ni adenti sabre no amu ma awaleja ye ba to no ko nkan kra me hu ne bi no nso so the one you know what dey okay enti ntawa bra wo ko ne de na problem ni nya start na start ye no de ko ye no de ko to wo ko kra wa nkra be ma na ni friend wo ko kra wa nkra be ma no de ko ye ada bi o say na me problem na make no ye nani no sabe na oyire ne ko na problem be na start we ni na say dey na koma ne to no Oyere kuma yale ne to no emu no mama ni nyanta wa ba ni nyanta wa no ba ni koye ti oba ni koye na ni ni chire kura won tu kwa na ni ko start ban ti o fla kwa ntumba kwa ni asoso di man e de ni abutu kwa ko enkrai o ko se okay awon so ko fo ba wa na Facho David. Se read the one ko fan pere bia o. Facho David. So ba no ko the one tin nka bi. Facho David. One from so friend. Facho David. Okay. Enti 2010 o ko ho edi say sana when you know start 2018 no. Na menino start na me ko fu ma homachen a bibi eto sen be si menino so. Okay. Inti oba na wode ko gadawu eho no wona ne wo sai pacho ba ko oba no ko de na de oba no o de na de ko ya na odne ko ba wa ba ewo ne na na oh okay wona na na oba ne maame eho pacho wanya fie sai you see 70 plan one 17 years oba na bema nti wani fra ye ya wata be hwehwe wa na so no ma menya asem nti o maame enne ono ma menya asem nti no otwa wabo aba nche be mpuru ni pe ifuru o ma nche bi okay na oba ye no so wan kan che ne se o pesa wo no o ma me di nkomo na wo bona mane se ba bia wo de ko ye no a wen to me ankoda senti
near wo family one catch oba no senka obi opeso no ma be din ko oba me catch na ono kra so nkutanti me senka wonyi ne ma me kra number meleme enso free ho no nhu akola no kra BBC okay na je se wuko ho no 8 years and when you no start say ya onya facho eno na wo de ko yin fa hospital e start ya sehi asafo eno mo ka de yin omo de no omo so ya lebi de glaucoma na hamani aden wanyi wo mani na minti media na me nti 3 weeks bia om shem 3 weeks bia se me dia do nti 3 weeks bia na me ko afi de na ko no mo ase de bi me fa nko asante achimagogo no mbe em operation okay ora fi nti efi ono no wan fa nko bia mu wan fa nko am ya operation bia mu no me de ba be sin ko agogo ho no mo kan se me fa nko no mbe operation e no mo no se wo mu hu yale a e wo mani so nti mo ye operation a enyi oh okay I see ena sa konfo gadawu wono nko ane konfo a wako epacho unko konfo bia wo bia epacho da bi wo sai ko ho bia mebra wo behunu se wani no a doctor force wo ntimi new operation because enye doctor yare enye edro yare enye operation yade wo sai ko gadawu ho bia epacho me ko ho no na omo se wani fly de wo hu kwan ba oh gadawu so wani fly no me hu kwan ba ho no won na kwan na won ko me ni no fa kuma bi na ko ye keme ya betro so ho ho na asam no no gadawu wodru wo mu hu na me say ache no won na ba no ache no ye edino so na wo ba no wo twia la sade abu mi akosie no da wo bepro wani fra ye de se wo ba se ya no mo ka no ni fra ye no wo ba na se wo mani omunim se omunim ni o ma ye ama mami ese se bia mo bi ni na mo na se wo mo wi wo ankasa wo so da ye de na wo hunu keka sa ne mani na me hu omo wi me mo ana de anya me tia bontin oba ya just do anadwo a menna ena just say ade edema say schwar kanema mitime yi no me de mu akele won ade nema tuntu me ne de nipa bia no nyema chiche me yi de tuntu so yi bina de mia at table about paper na bot say de wukum ebie tuntu yi akase nketo ne sa na daye so ameso de ensuo mu so da na me nam suom na me yi tese nkoto no enso anu sa nkeka mo bi sa na me so da ya mi hunu efrundaka ubavu na wo na wawu da mu na just efrundaka sa na wo hunu efon ebia de mi hu se ebia na ya to de ebuogum na mo lokam ke bu ho a omo ya wuo nkokra mere wan ne nkola tuntu bia sata black no enjejina esrem ya chichide no so achechide no eno metiwo se ya ni nyina na atwam na kakra na dam na enyira bi twa me ho ahia na dam anim se egu abonsu onim se pa na abobbo kakra witini a se bawo so anti uye obi a me hu fa anka metima akazan kama san bodam kra kan enya dia ne mo a fa mani so ni mitrim enya bete as ya suja pa de gumani ni mitrim timi chese mi nyam ho twable bia bomo dia na fa message bra na menke kai efa ema 0245301462 0245301462 say eye was a message and say normal message no fabra na menke kama 0245301462 na menkai wasema ko good morning asem way there only you can solve this problem or mako please greet Mekia for me maybe it's from his mother me so me pe me ho asem kwa me friend pon wo dey asem beba mama ni din ko asem way esi ye no wadama wo mama wo nuanom acho da bi ya wo wonko a acho oh
o ma me wo wonko a pacho wo banka wo be ma baako enka ho pacho me odi u bakro pacho me nko o ma me friends ayi ya mercy te he santi achim do me abla okay mo te ben pacho davi eti watse wani efra pacho oti on cross me ni be fila san efla bi ye wo ma me se wani be fila san efla bi e be fila san efla bi bani be na wo de ayo ma me papa mu tire ye mfa ye koto gem kogu fo mpa ne chaw pacho boni de me ma me no anyi on kra na tete me emla mi papa simisa me na naba ewu ntem nti be ma no wu mu na mo 3 years nti papa be yi na woko na ode me koye nti papa na tete mi a ne ne yira one ne me ma me jaye okofa no na tete mi a nti e mi nya be 17 years ansa ni nyina chi no me ho me ma me but tama na mi so na me de eniem ko hu ma me bi e wo kura na ye koso manso amemfi central ho na mi papa mo ewo nti ma bi nam de na isusu dia se ma mi we dia se nka me ma me ni ho a ka me ka se me ma me mi ko bia sa na me kan chem na ofo nti dako me wo na papa so ye adwuma o Counsel ni ye tie kura ti dako papa pon adwuma a oba on so to da obidu ye kura nkwanta otwam ekone na Afutuo bi won ti no odne ne particulars wa flame abaji akugu fi dakumo afia me Afutuo kura ma wa wi a ye funa mo na papa flame samemla na medana ma me papa ma no baako ena mdi me kana me koye ti me koye na ema mienu obi afrefra yitima na papa danfo baako kano tinkodu on papa danfo no kura na mi di tent no no de jemi na jam so me agye ne so ana papa busam se ma me fura omugina hoyi se o ka se me nkyere me ma me ame hu na mse ya nti o so ma me no bi en na mkyere nse woni e ho aya watu su mu awusu ada ni senya yesi omoti ho na da kuru bi na papa kokura bi bai ifie be kan kire mo se mewu anunti wo no papa tiro bi be kan kire mo se wo ai obi be kan kire ma me no so from 3 years no be up to 16 years on pay me chila kwan nti wono wo papa kwa ne wo eni nko dabi ade na ma me nim ba bi a wo papa e de wo akwetena na wonim a omo ho na ne papa sa ase wo ho na papa mo so na omo so asa ase wo ba bi a enso wa ma hoda am peme just papa do ko na 3 years na no wanya na 16 years I see nti se metiko nso sa bla no okọ friend metiko se ade am 3 ya nka mu mark e dam nti okọ na so ja me to twene kuta so nti na chiri ba na be fa me e fra on kura go se wa na be fa nto na etete mu akra no okọ Abidjan ba ya no sa blen ya uko bi ba breman pa ai ani nti sanse enye on na tete ni nti ama wo ni do bi wo ni mu nti na ko bi ana okọ Abidjan no ne sabre ni na so wantumi angu bi anka ho angu bi anka me nko anti nti wo papa efri mu wo papa da so ti ase wo papa ti ase no no so ya le sisi oh wanye fi be sai oh 70 plus wate wa asem yi wate na jami me fe na no ni sunu no susu na emu heavy ase so enwo but unkasanti a wo ma meda se bia wa fi woni ade no e bia eye wo ya e ma da kru bi wo kasanti a no kasantwi bi bibia si sada Marco dia me metuma kan se a higher radio so dia nanso dia metuma kan se me ma me metuma kan ntanya kasatia
kasa me de me kai no de nka me se nya kasa tia ma yentie ne ehwe ene se na me ma me ko fa bema bi me fa se mi tipen so ene no kura no nipa na ko fa bema no ko fa ni nya oba no san yo onu ni nya yankwa osa yi ni nya enemy hu na me kan me flare o me no mi no ne me yele no ena na o na me flare na me ma me so from sister sister for some mood din komo bi na ye betimi na so me yeni o from my sister pacho enti yeni na sister me mu se ade bi sei ena ekoso mesrao senka beya enka jabi was obi a me ni tipan edie na se me yiri ko hu bibi sei na so ko cassette ya wa e beya me ya wasa wa yire o yele ena sa ye o ma me na enua ya na che sa ni yire no na ye ma me nia be ma ne yire no na ye me ma me nua ti se ko base ya na se me obeye bibi tia na se me hwe ne han ya e be me yanti me sro nka ja mama ni eni na so we nka woni o mama ni nti dan a oye no ba data me am kura ndusika ena re oye na me to prefio nti fio na no bi na ka che wa na se wa na ade wani hu e bia na ntisa mia eya no pa ko wi no ho be so ma me dem obi se Messi ni ana ye ne no ye dan boy ni ye Messi nti o kan chele se mintu na sa adwuma no na oye na odi si fi obi no kasa se mu ba cho se tu free dan ni mintu free mu sa adwuma no na oye woni eska si oye di si nti kikiri penede mes mun pe he na si one day on tuna dia menene mi no so wa ni ka nyame a medical ja no asam ayese ade chini anti asam fu french asam just ade chi mama ni nyina mi na mama na didi man bidi e pa cho me so na me ka se nyame ne netna ye ya bi se bra wo be hu se o mama na wo be hu ye no na ebia ukwa adwuma ba na bibi kaka so o ma odan etrem emene netifie ni adan ho adwuma bia akra ne ana ne ana gida so na me kunsu otini do ni onyo afu mo adwuma no oye ebia be tu me ba foforo 2 acres me ba me kotna ba bia na afu wo do hu nyina ko si tire me kokra minister was fa fom ko enti efre bra wo problem is that here die on frère on ma ho mposo oba chese on fa ho kra mama on chese besi samle hey samle na muso ye di ubakro nuya ba ni wo nuya ba me ni ti mama asem die na wo ba kopa nso no oba no ene ma mi nya akasa na okoye ena wo ba no wo de no koye 17 years no so be sa wo kakra bi okoye wa mabiem asem die ayawre huye aginyame no ata so no na wa wonim sa aginyame wonim nyame bre ba na abehuno no wo se wa asem bi aginyame da bi agisa gadawu enya wana din ka koye upu nyame ena wo ba yi so wo mu straight to gadawu ho se di aginyame e konanti anapra ya beja di ama papa yi wasa pempa ya bubu ohuna mani o messages ya ba de ma menke kai bi ese kwafo gadawu she si wasi e Ghana am AC Nkansah from Asinfosu Arehu wasi Marco good morning I'm Vida from Achirensia. That's how devil works. When devil heal your headache, he gives you stomach ache. I was so with yadi anu ama ye furu yadi. But baby anyway, I papa. Sunday boss mensu alas. Man chichiri re. What be we are mamma
feel be kakoninga. Oh no yako. Any man. What am I so bedidi? No man be a jinbi. Or no yaka. It's him dinner about some beam. Yeah. Yeah, what's you know, and I said, woman, why who's on a woman, your journey? Money, money, Binny. Say somewhere you can't say who's not see Santia to my crab ever kind or see. No, I him the kind. Him, I'm my name. Say what's me today? Pacho, as a meeting, Auntie, be up to bear. No, I'm not blame. I saw no Pamachino Como, Diana Massa. I did this some cruncher than your man. And I would dance one of them. Catch a chili and a breako, it's a premier wobble. Nkansah see so like having mean stay. Ajia. It's baby say am yeah can say wouldn't say a free baby and I say free. Now baby ni get the week akabom. No dey ehwa free. Apart from hono dey me call baby. Na ya ba ku o. Because nyewe nko a na nyewe nko akabom. No mudi say adwuma no. Hey. Alex. We are fi. Mako. When many buachi ni bi. Wo tutu na wana mo ye. Oh, bayi nso wamra no no so ka ho bi ni entu ana mo. Ya bayi na de wo koye. Na masi. Wano ni maame nine wo mu se twetwe awampa. Ya wuji ni di ye. Oh, ni maame na de na tia so de na osese na nka yitwa. Eni enu kuremi. Well, so wo ko wo ma ho to. Oh. And mo bo wa refre. Ya bo wa refre. On the bon sam ya na de. Wo mo bo na refre. Man kai bo se wo so de aboade bi ko. Na so me de I put it to you. Se wo ne wo yire ko e na nya yade na mbom no ebia na yesikaduro bia na bibi na kaboko akope e na anya ye na agba fa so. Oh Mako. Ye. Me ni bi da me ni bi na me ni bi kran so da. David. Ani na mu ni obi nso na ekro na obi won pa kro no. Esunsu mu ade na agba fa so. Mako. E ka no sanko ade a gasa bi me di me hin akosi senka me wu. Me ni bi kran so da. Yesikaduro na mo kwaje. David. Me yale serious na me call ya. Ode boa me. And you will be sure I didn't call yes, I'm on Shafano Mamena. Wanted to come my if I should have. Maybe new be a class. May I know as a man, Auntie. Me name will be a. Come on, Mobacro and Echo. Send and cannot class and can my fans and and so means I've been my Musa. Oh, my man can ye. On your message is never bandy, say, baby. Was some a bit one more you want, Papa. Wasi Marco, please. Good morning. It's your boy Kobe from Kronom Kwapra. We are see who we are see the who papa. Wasi Marco, only you can solve this problem. It's me Dora Usu from Takwa and Dora Diano. Wasi Marco, I greet you. This problem is so serious, very very serious. Wasi a free free. Obin so a message ya odi aba no say free free. Wasi good afternoon Marcos. This call for number. What your there be? Win mama number. Win mammy so the number be friend no. Win bushani be a number. Oh no dear Marco me share that no more. Yet we ya be bushani be a so mammy na me hwe wo. Wo mammy nua bi wo faase bi obi a so me hwe wo. Me ni bi na TV Marco. Aha na service impedias ameba obi na di machi o. What's a good afternoon, Marco? This is Osika Blender in Shuta. Yeah, JTS. I greet you all. God bless you for your hard work you are doing. Okay,
Maa Akos, please, any help that you have, please help him because his problem is too much. Na mekura mayabasa. Okay. We'll say, hello, please. This is Maa Akosem. In this world, no matter the storm of life, we have to stand firm. I think this man was supposed to exercise patience and wait until the Lord. But no matter what, he should fight forward. He should read Habakkuk 2 chapter 3. Habakkuk chapter 2 verse 3. And what they abba. Was it Maa Akos? Good afternoon. I'm very sad. I'm gifted from Bogoso. If the devil give you one, you pay 19 into it. I'm gifted. Okay. Bogoso. Was it Maa Akos? This is serious matter. Maybe I don't know. Was it where you shall and a day eba ye was saying Maa Akos, I don't know if we dying to live or living to die. Things they go on, but hopefully God will overcome all things. That's one thing I know for sure. From Wunan, okay, Wunan, so at the end of my career, was say Maa Akos, it's me, Power Rich Flex, watching you from Kaswa. I really like your show. I want you to tell him that he should show us the way to the man. Why? One chair will be acquired. Greetings to my brother Rev Obofour. God bless you, Maa Akos and crew. Massa, when you say, okay, say, when them was some wakwa say be and the rebefi 10 years as some crowd kai one no the America crab in the rent me fee every day free and a person ko hobi so yes will be the agba no be fam no wo ko hobi yo hello nana mama ma wo aha ma jesu nana ye bi na promote say adumo ye the Christ say ye da say so say was say wadaje e de mayen na ye ready a waba ye friend no Alex Wiafe na ne tete na ne sana na ona ofilisa na kuma ebo peri na kuma hye no ko hospital ye senya hospital ya de e no obi kire ne say wo mo fa nko konfo galewu okay konfo galewu bi ho ena na wo mo de ko ye na ye charge no 250 cedis na onya 80 cedis na ko ye ena kyese ensesa no wa fa nko ba ne yade a wode ko ye no konfo ye bi ne ho to no na wo sen ko di sika ne ko na kire yi o mo kire na aseda won famra na nkwakoda se wanko ose ni refi na sa wo bi eba ba bi sei na wo se oye ne ni se wo se wo ye na no ose ni refi ni wanya sunsan so bi eba ne so nana metimi akyeremu kakra abosom de wode wasam ko no mo boawa aseda ne de ese ode ko na bomu sa branche na oche woni sa asem no mfa nko nhyira FM. Okay, Alex odi Akoma bi 94.1 ma Alex Bente me fa try da ben last year. Oh, I see. Na no ba ha de wanka nana asem woni sa akwa na oto no odifo for de no a me ka so odifo ne se wo ba ho ana omo de omo mra ne yemradu ne nyina omo aboa wo ana wo ba ye se omo enyema wo no ka cha se wan fa seda na amade akona ko boa ho ne bra wo ko ya wan fa sika na ama wo firi wa na asa de asem ne ko Nsra FM wo ko ya no so ana ho so ne ma ye fira boat ana boat ni chira asem no mu eti so se wa ko ba bi ne na ni afira boni no ko de no nka no kore e bia na bibi wo e bia na nya bosom no asem bosom de adwuma ba ya ma no wo na wo de ne ka no de ono ka eti so ka sa de a na nya gala na afira nani e bia na akodi ne boni wo baabi de mi nim fa asem no yo na eho no wo mu timi ekoye e bia ne a na ewo se wo ye nyina de ma no so what de what de ka kra ba no mo abeka eti yesa wo de bosom na adom ade no se taku na aboyo simpo na aboyo se yesa wo de ko so na wo de ko na se yade no ankwa de ana che se wo nam a wo de na ko eho da ho na ode wo mo akore de mi nyi ni to pa won ko ho no ko twa na adom ade no
Okay, na se enya unebuafu yi a watwia ne so kai ama nani afra kwakwa ya wo huni se uyetumi nya aboade no ne yede kwa nani be yeye abusane so kwa yo mo ka so mo beje sei papa kan na akere nana oso kwa ye ne se mo ka so mo beje ne bia papa cho mo ka so mo beje 4000 ena besi ena peteshi akotoa na 4000 bese ena apeteshi akotoa wo so ankwabo ano no mfamra na mimi ni nani mo mfa nkoma wo mo ko mo besom ama bibia tumi ayeye kama ai nti so on de wo mra na wo kamera du me no be kokko ubedi na nim na ya ka ho bi na yakọ bibia ba ye fa ebia na nya bosom no ana aya ne saa ya bosom na bosom timi ya saa sai bia wan fa ma wodo yade aba ma hwa ma ho atọ wopa wani ate wopa se wutwi die bosom betimi ama saa ha obi saa aba wo bi so sabe ya obese ama ho ba abaye de obose wo ye na cha so obebu ni kwase a na se wokra wodi obi ko ba de na se na wo kodoma no anjira wo ka se ni bu befu yeah eti gala no na mo awo bubo din no me na mi sha ana na yi gala ne ba ni nyina ye ko ho ahun papa no bosom no adwuma wa ye ne enya bi ni enti se wonye na bosom dabi na mi sha me yesa me kwa 65 me ni awon me eti onko na ba bi akwadi sa de no onko na onko. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Nana ensa idan ensa na so. Okay, nana ya bi na yeguso na yene no edi enkomo no na yepese yesan efe ne bi no odi mfato wato no se ukodo obi birthday na ukodo wie na onipa kro no entwia wo ka ebeye wo da na enye wo de enti etesani ese bi na wo de ayebo so no na ana na ba ye wanka je se odi akobe enti a me man kan se eho no me koye no omo ye se kona bla enti me ko ena me sa me anana wo pesika no ewo ho woni bi ti wo ko ise bi a wo pesika no na nko mo inside ama na nka wo di akotwia omo anu kra no ye se omo beboa me na omo efle ho busa se eda be na omo ye adwuma omo ba ho a ombeto omo mo me die anu kra de da wa no na wo pesika no na nka wo di akọ meboa na me mi hia ko ma enye bi ama wo pacho ai sika na nya se bi ama na wo munya bi ma na akodi ye pacho David last year na wo de koye pacho ai me die na me pese mi hunu ne se onse se de na na kai se bi a wo de ma me ni ka bi sa wansa na ya sa fe na wadawroma ka kai wutri mu mame kwaso ana ka kai wutri mu mame won koye bibi wo baabi because o se na ka no plane say e bi kra na nya galewa e bia no akoye wo bibi wo baabi enti wadawroma se hwea wo koye minim hasam na de tete enti me se wada se hwea wo koye baabi a wakọ kai wutri mira kai na se sei de fadie ni ho wo pe wani ye tutu ase kuom ya kata so wo pe wani wo hwehwe wani wo pa yaresa wadama si se de ye fa bibia ni wa ye secret ye sheto promo mantwo no mu mira yi pe na ye hunu ba bia dia asam fa ni mom de mako no kure wo mo na meka no ni mom die sabi menye ni pabia me ye obi a se me ye basabasa na bibisa nti was me makoye ba ko yasa na me bibia me dwena me ho se me ko wa na me wa pa ni bi an ko fa ba o di be bo ame nti na me dwena me ho se jama sa ko e ba ko nti apart from hono die
ono akra na ye bi no de no ono ano mo frɛ no ono ba di kan ka chom se e ho no sa ne ho no tie okwa bi no ye be ma ni asan ball reflect ya e ho no de sa okwa ye be ya ma ni abo reflect se na ye bo reflect ne no asa ne se dwan na ade kom mo ayi enkom benye bi awie o se wo sika so na wo mo ji a o betimi age sika no aye bibi esida ne ye bo wo reflect akobo yade de ama wo na yade no wo mo de bo wo sa no na wo menya de na afiri mu enu na emi wanwa wo mo ti wo no se sika no wo nyina wo no mo pe enti no wudi ni sika ma no ope obo yade no di enti no obo yade wakwaje ne yere wakwafa ne ba ede no woji afiri ho wo ma ho no na wanim na wakobo yade bi wo gede na afiri ho and okobo arefre na wa ma yade ogede na afiri ho every semna no ko o se mabubo so no kwase ya exactly wo so no kwafa because wo mu ni se na wo ru fi na ebom no wo to wo no na wo yen se we dia me de kwa me ho atọ me wo ti lo ma me ko ba bi eti ye kwase ebu o me sa na me hu no na wo kai but wo ho atọ wo awie sa na ni patie na se ni pasa na o mo tie enka ye de Maa Akosem kasa me kai a na me boa ama fa fam we pase no won kai me bi sa no wase no won kai won koye ba bibi wo boni bia wo ba bia so o se won koye boni bia wo ba bia apart from se wo ma me die yi se wo ma me ko fa onu ani nua ba ekunu wona me hyehyɛ ho a uko wunu ya wo ka se ma me no de akra de binim ho asem o wona wo ka me di bi gira so bi sa akwhyɛ uko bi sa no se ma me se ni na wo ye jai ano a ani asem a wanya no wi ase enne yo the police station kura mura bi da yo na ne hello nana yo wo ba pa na me ni wo ba be wie no kura na de na me pese me unu se ya bonu a na ose woni obia eni asem apart from ne maami a woni no ekasa ye akasa ketua bi e ba wono mo ntem eno de ye hia e na mebo mu wo ho woni obia enya asem oni obia enya asem sa no se wo ba ne de sika ne ba de a ono de sika ba obehu na de ni akosoma no so ni akope suma na chawo na afi de wate nani no na suma na tinani no me da se nana na che sei no ebeye ye oh ebeye so na wona abubu so me kwa butan so ba vie se nie na me bi so anache and ache be 14 years ni 14 years na wo di obi akwafuom so won konkodo na so wan twia ne ka ebeye o de fa cho da bi 14 years ni etina na gala no ni fo gba ni di fo matina na ye bonya me pa ye se oso be ye boafo ni wani na fe watimi ye di ye nim na yakro me da se bebre ama enti se suma no show na o meda na se ya le no abayifo na bi nkan no ye no so hu asaba ko dia yo na suma agina pintin na se wa hwe ya de a wa meda na se wo ma ha bio abayifo nko ya wasa ya ba bebu suma se wo ye kum Alex no ana ya bibi ye no no wa meka no wo je no wan se ne ho to no kra wo mede wase ekwan foforo ho mbetimi de na fa so ntinani na afura ne de enya gado na afura nani no ono a na najuku ha no okọ ende no okọ Auntie bibi hugu na ne so no eno na wonka na nani fura ye wi no wo ba se o san be pa yare sa foforo ena e kire ne se wo yare de edi nkan suma asa ya de wako benfi nwatu asese no nsi hada na sa afa de wo san bade a na cheso wabusu ma ne kwase nchesi aje mpapa ma no ne aje mpapa ma no ya afa ni de wako kire suma no na kwan ko obetro amu afa so wani no se betimi atie no na ye nyina ye hu na ye ne obetu ye de obetu ye nipa wan hunu bosom no ankasa so na je ye amane ne de bompa ye yie ansa na tiane de wako masuma no eti so waka se bosom na ye ne sa ye nse nyina mpam so ente sa yesuma no na fura nani enti mumusa ono adekro koye na na juwura mu no bibi hugu nani no mumusa no mejina so metie mo yo Alex ako ebra wani no
Efra ya wo call na hono di asem na wo ka kire no me pa cho one na yonko ba enya me pa cho se oba no one na yonko ba ko na bai one na yonko na bai okay na wo yi ano yanko enya najo na me ko onwure ma nkwa najo ha me say ebra wo call ye no woni ni friend na wo call ye no asem dan na wo ka kire na ne se bia die ma me ko ba bi say na ma mani e friend no so me be pa yaresa die me ko ya me kwa ne se me ko ya na me fan say me ko ja ya le hwa skandal ka ma fa nko no eno ho asem na nka me no mo kwa ko kan ko woni na eni nkomo foforo bia se wo kwa na Johanna se bibi etesa me pa cho me ka chile wo mo se me ko afuom ahomachen be 5:30 Did me one say bibi ato fita tia mienu abesimani so ifiri ona mani ma hu bibi abi na e pa cho an na mo aso asan tie gu me so a ye wi me na no ne yesu man no na na say asem no wo te wa wo ka no wo kwa wafuom wa de wo do ya ya bejesu man wa ma habio na sa wo kwa afuom na bibi ato abegu wani na yesu man no na ayo sa ifiri on so suma ne ne ma if say e wo ho nye no eni yi kire me wo mani so a chese mi hu bibia no kwa so ne ne ma mi hu okay say na ye hu tirim eni pet se ofre se wonye ni papa bia na wo kwa ye di bone de suma no beti mo so na beti mi abasa na Johanna nko ye okoyi obi bone ana ene me suma ne chi no ana sa aboade a wan famenti aboade no de ye anya aboade ye nim menim na aboade ande nipa bebre aba ha sebe ye meda ase o mte ye baabi so ho na wokọ na wa ma na sabi buto na asa aba foforo dia bu abusuma ne kwatela ese ajo mpapa e de man na wadama wose abra wo ba no woduru wa na mo se wo twara sade se wani e franka wo ma wose sa na mudi nka ka kire no oboa o ka na so ni e se wo de yabe le bi nka bai mia me no ka se ya na obeto mu mene me mpa no ko ba miensa ene e ka kire ne se wa suma sa ya de bi nka wa amada ne na afa de foforo kan wa na ade ba enti e kwase bu ene ye fa no se 4000 apetesi akoto amse sa na ye kama ne siye ene o so wo kwapa ba ene o ma bi no de akọ ishira pen wo mo frɛ no kire mu se ya ene no de aba mo ho no na Maa Akos ya de ya ha no busa no to wo be dia do fence no amanye se no na age no ebi kure no 100 cedis wase na aha okay yo wanu sia manu es ni tiamo yo na me bisa se edin kan no ya de be no de ba ho busa no wono te wono busa no wonu de oni ya din komo na se de wan ka no kure bi amfa nkyere ye no nti ye me se ebia be no so atrobi no twa ye te be pese me hunu free na na me hwe de oka ye no se ye no kra me ya yo din kan be band one time ka me ref tu ma anya me fam okay Alex nana se kai no ya de din ka wo de ba ho ocho me de makoma na bai Asena na kuma ehhye no na ebo ne periperi 2010 mu ho na ode ebaye ma ya do enasen 2 weeks na ho to wo mebo ocho ai aha okọ e wo ba bi ocho na ebo ma refra ma ntima ma bi na wo te wa na de wo ka ne se mo na mo bo na refre ti no wantumi ama no entisa onu anu okọ anu afa ho abi ana Akoma yale ode bai no so na nya hospital yade eyesunsun mo yade jesunsun mo yade no obi a obakura na akwa obi a obekta akukodi adro na afe ene kura yase akonso na afe ye bo 50 cedis ena wo de yale nso agya bi a abo 100 cedis and 200 cedis okay na wase oba ye na sabe ne 250 cedis titisika 2.5 and wotia 70 cedis wotia 80 cedis and the car 170 80 cedis na wotia no tie ye nyina ye ho hyesu ma na se no ete said be bi afesu na wokoda nyame ase na afesu
afeso oda dase nti no na bi afeso ya na ye etesi di for tu ya no won ko metu ade abo ade na wa ama bio. Oh, okay. Enu nti de otu aye nanka anenwato no onko medase enu no wa fa ma bie mu no. Ama bio no. Oba na say anu aye 170 cities onko famra no. Onko famra. Ene wa ama bio. Na tese ko de 170 ni ba ya na fei enu no achi no na aboade wo ho bie mu ana enu ano 170 no. Oba bi sana say oba san aboa bie wudi a. Oba san aboa bie wudi a no aboa. Mo abie na be you hu afisu na na sekra. You are you ko na sembi ani. Oh. Ampa. Na se ya chakia. Efie dunu munie. Se ya de niam no ba ene da so wo ho. Eno de age ko tuma no ama. Me de me yipa na me no kasai. Se eye suma no na etwe na so a se ya de aboade ne ba de agina suma na so. Kire se ade aye no suma no na etwe na so. Age se suma no aba obetumi ahunu a kire ya kwatro nam so anti ma no ba sam. Okay, it's yo ani eno so ho enti nana se wudi wugidi se fi suma ni nti no suma ne ba obetumi a kire se bia okoye wei enti na ma nani efra no. Yes, because ya wo mra ye bisuo ya wo mra du wo ho aye nyina ye bisuo busan fa na boa papa emredu 10 commandments. Acha sanity. Ena ya kenkan ni nyina so de kire o. Acha. Emudian na sabre wo kaye. Because wuni mredu na se mo bobo mredu ni nyina so kire wo nom. Nyina kire wontumi na akọ ba. Alex wo kai mredu ni bi. Acha si am to dem kase ba ko kra mka ya na mboa. Na mredu no ene de he. Ba ko ne pe. Yan ya do no odo hu be ja no a. Oya baifu a sa wo kotofene. Wan koto an na bi ko du boni so na abato. De di kan no. E na obi yo boni kura ko ka ne se ada no ayi se wo ko je du boni so di koku no kura so na obacho. E mra di kan no. Oh. Obi yo boni aka kire no. Won kan kire no na de ne ko ba bia. So koku na suman no ebechew. Man kono kura yi wadwen so wo koye na du ko na suman yen ye suman yi obechew. Kodi boni a ana nana me kai a oni ye kasa no o ka say ebra ni problem no eba ye no wasan ko another boss konfo ho ti konfo na ka chen say wakọ bi akosa ne ho yade na wanfa bibi anko na je say ayi ye ka say akonfo no anasa aboso no mu connection. Oh, send ya enti ne yakọ abisa no ni tetewo enti ne yakọ abisa no bibi ya wa no afakira hwe say ya yade hu na ne ho bibi bone ne wakodi anu wa hu wakọ ba bi ne wabu wo ni kwase ya ne aka kire say de ekosi ya no na me dia am ne say wakọ ba bi anu ya sawo yade wakoma ebo hwihwim no ene ya hyehye wo no eko na ya problem aba na wo say akobo so foforo eni wono a wote ho no ya dia ya ha dia mama coach ya mo obi apo ya mu obi kwase ye ya mra ye bi to me ka kire wa Kristo ni kura dodo antumi ni so na bobo bi so kire me en manya me enu pe ena su na gade no obi hu da kura bi sei me ho hwe na afla me ye no ni din kura ye fa mobia ani ye fa nsi ake ye fa na ye kura muru nipa abreko a obu afuo mutu kwan Maa Akos ni egu tiri so ye fe ebi atobi breme na mama 100 cedis o ko na sesa ba ka ba se fe de na de breme wa fa mrem na wudi no wa nka aboso no beto ye fre obru afi no unyin se nyinwu ye nyinwu o ko chiro ya mekura na ho sha to wo wa Maa Akos ama hada unyin se na aka che na mka che se ko to mu tuma na obeto no
Oh, I see. Yeah, no more. Yeah, you Munumu. Daddy. Yeah, Kuranti, Daddy, I am Kofobi, Kasia, young Yasuna, or Hosha, will be your Banakula Wontumi money, Abranqua, Uncle, said them. Auntie. Yo. Have you waited your commandment to see a power? Now, okay. A piece of wood be great to me in this world. Christo need us on them. When your property, no, when you go back was our Babina or Tanaso, and rather from one champion, rather from one champion. It's your one was you who said instant justice. What now, Corono? And Marawi, I was so about Papa, you're chewing in Ameboa. Pachomokana, and would you in a bush or bien who I mean, was I in as a one, I would the Ancano cry, would you in a bush or say, when I can't, you was to tell her. It is a woman no boom run a swap with my social and basso. Tell commandment, reading the web so. Many mubia, Marco. Wumu Bako Crasso. Many mubia. But Nana Mimisa, way crana, Mimisa, the Tosumi, no. Say Ansana, Najao crack, say beer. Near what kind, why you be there before all Babahua? Baby and the account. I know the account. Okay. Me try recording no. Na ya boba ku bia na ebisa no. We wunya ebida because uba ye emra we ya no de evangelist. Emra ya no de ure betimi said your refi ye. So be kwa so be kwa dance ye no. Sa na ure be fit commandment no. Sa wo ka che me sa wo kai 10 commandment ni nyina na mu maboade de your refi ya wo boa. Maa Akos, hello. Now we can be meet here, pa. Over 60 years, or that's so bad. Obiabaha over 60 years, or that's so bad. Obiabaha 70 years, or that's so bad. And now my neighbor was back on what Baha said to you 85. And no buy before, say my young. The Mebari Bana Bibiami Yama, the Yaman. Yahadi, you know, born young, I said it in Roba Father. That's as a woman with me by one of the summer drinking now with me this. Since Obia different. Obia Mekram and what I say, we real school 1984, Namana at the experiment. Since Nebato 1984, real school. Namana na de no tuna me nchen tretre me ha owu 91 beto na ko anya 34 years. Oh, I see. Nana Auntie say no say suman betumi akere adekode nam so ema nanifra no ba ya age say ye ka no hu bi na ye ba ho. Na mo pa mo. Okay. Nana ya da se papa na uka se bi mani twa masum wo se ebinum kura ba ho a wo ma metwa wo mo aboade na enso bone bi anto wo nom wo mo ma wo na wo mo na ba bi minim nipa ba buru te kura so na abo bi wo sika dam nso so waja ba wotene ba bi na yan so yan kwa advert ba bia enye we na aba senya akwa no to tikeka mo number ma fura mo friend na we bi na me guso yan kwa advert da o ka no wa yale ya oba obi tourist o yale adua ne hoto no obi nso yale a no akire ne se kwasa na dada o so kwa ho beto no aba yan kwa advert da yan ko TV so da enye we na masa ya na te kan ya da anka me kura no mfo na shasa na aseda ye because Yesu Kristo kra ye di na chie wono akwatafo du osa wo mo yade no emu ba ko pe na koda na se nkuru aka yi ni boni aye wono kra mpo esan ma wo mo yade ni nyina eba wo mo so na tese mu de se mo yama no no obedam ase a fine ba se wo medam ase a munu oni pakro ni hwe ye to yade ama no ye bibi se ama no mo de enfam ho me pa chotie yade an ebi wo ho abaifo na de aye wo baifo na de aye wo baifo de aye wo no udu hu beja ha ontumi ni obio
but se wo ba na ukwa na wa amabie wa sunsumu abaifo na wa bebu se man se wo ye kuma se masi a wo je no kwanse wo nsi ha bio na ode no ho odo mo ama no se wo nkwa de se ne nsa but wo ya ye na de adodie na ode do mo pe na mo de ayo nana ani ameti wase a ani ebe free baby e free ebia ne master no a eye ne se wo no na to akoma yade no de ma no ya enam so ma ne de ba wa mo sa ne yade no a wanya de wo so ya ama nana no ekoya sa beda ne ho ti se ne master ne pese wo sa ye ne bibia obetumi ayo sa na tie because nana okasa no okasem bi wase abra wo ne master ne nya santa wantawa ewo sikasam ne ho na yade we ba ne so no a wo de ba ne ho to no on ne master ne ko hia e ma ne master no chia ne nsam se chia me na ba bia wo ko ya ne de wo mu eden pa so yesu ma ko do odin ma ko sie amamase bi na nsanya lo be di bronya ma me bi ba ho oba e kura ne kura be hu na se nipa ne sisi wonte na ntena mo adinu na mi suru kura so mama na bi ojale ye kunum okwa ni fie mi abema ka kiro ma ne ko imam ba bi am ye mi aba ya kwa ba wo dia ho ma bi se ye pon na me dia me kwasa ne ho bio na ba bi e bi a wakọ mu bo so bi o na wakọ bia no no dia wo dia wakọ fa Japan bia wati eti do wa ni de hu wo bo so akọ ba bi o edi na wo hwe so na ha na wa na ba bi no nya problem a wo ko tena ti so akeka se wo yale anko bo so mo nyese saa wo ke ka mo ba ya ntimi ahwe o ya ju sika bi kwa suma no ju sika bi kwa na wa ko ke se ya kire ha nana wafom enti sabi etie bia wada worma o si yemra ye beba yo mo de mo ba suma no ye nyina ye be hu no na suma me nana de no ba almost 100 years enipa wa boam bebre obi a wo ba ma wo do yale ba kwa no wontimi otimi ka to asem da de ba ntimi fo asem ko onye otaku anya ba ma obi won so pra de yale ode ba ni hu no oje na tekesi akoto abom pa de ma na dura na no ato onye na ke ati ha nyame onsha wo papa nana yada se nso yada se okay evangelist mami who ebe yes a couple hwehwe nyame na som no ansa na wawo yasini amani nara ebe twamako hwehwe nyame na som no oba na me ka boni aye ho asem boni aye babia wiase babia niwa udi boni aye ye obia yesu nko na oje me wo ma aka no ase o se de o san ba beda ase no kwa na onye juni amama mu ni kire se ye ni aye nim ade se ye no ye nye wako wakambre da mu nyina chan ya meka se wo wure fibi because what you have say every free na wusu kai ni nyina wo bedi ni nyina so wo kai a wo kwaje free hene emra no wan na de ma wo kai na de wo kai di sudia na wo so kai ba bia na de wo so de kwanko de bakro de mra ne ma so awuro elunti ewiase nipa ntiase ese kwase ebuo boni aye eya kwase ebuo ni boni aye saa obi timi do obi ye adwuma saa etomra wo betua ne ka no ode nsem bia kwa na no ode kro no atoro so no apam no okọ ti sa nipa we wodi sun ekwa wuji se dia na beto wo nwia wo so wa wia mesi mrantie bebre ma ba bebre mesi mra bi ya so dem ya wo aga bi ne yi na fi central prison obewura ho no adem for 9 years woni maami bi boutique woni maami ne ton ade ade chi akronfo bebu ani awi maami ne say wono na dikeni ma akronfo maami si maami yede watum ampampa obi ba ko twa 9 years misi akora iba so de wo susa wo na misi we esu we kura maami wo nto da so no nti wo ma obi ade a waya ma wo
anka mre bi wan hia wa bi kura anka won sasi form abrabom wo ba nipa bebre ama nipa sasi form eno abadafo bi am fa no wo ka se wa boa bread bi wa boa bread bi aboa ne nkrata sama bread yakodura buchiri fa nkrata yi bra na on hwe no no fa nko clear no se besi nne ofra ban ko no di natem bonia ye eya enti ya basre mo masade ma no entwam obi ya de na of danase wontumi na woni won ka se be fo japade nya kra ba be danase wani mu se kra ne ko hu no yese wo di ala tanika na da bia da wutwam no acha no ga good morning obetina de nka 20 years won na okada na da krope won ro na wa hu ani ya wo bati se wudwane so mum yensua se nipa yemfa ade ya boni obi boawa ma nipa no hu boawa wo no na fa na se de se fa ma no anya sa ewia se we sunsun bebre na nam wie yase ni sunsun bebre na nam wiase ma bi ka o se emebi wo pagya na ade asoa ade na wo pagya asoa no wontimi do hu ya ne se papa panyi bi gyan papa na som no asom no ode ade na asoa ma mi wo re papa no ada na se ya ho papa ni ho mami so dana se woni tirimwa kopi mi so oduru fie fi se nipa no red woni ba bi ofiri a obeso no mu e ma ode ade no so ai so hu etmu mi yensua se obi ya ade ma wa so ye konfo se wo ye wani o ade wa ko ye metan wo hu a kire wa hu se wakọ wafunkwa wakọ konfo na wa ibo wa na wasi kwan so wo wie ya no de akọtara so de na de akọtara so de fasi za de man na fa kasa de man baby a wo ya wo peja wo na onim se urade wo ene wa konya abotra ntena wa na ofa shortcut ene wa boa wo na wo ya de akọtara nyame na ase wo shi musika nyanyamba de wo na obesa basko zero amo nyame na kasa sa peja obi o obesa bo basko zero odure bi so panyi bi kase bi Ghana yetu ya no gunu so papa ni nyame fa recurrency we free wo se obi a nyame nam ne nsa so aboa wo wanya ba wanya sika we na wagya asore no na wo ti ba bi sa toto ayampia obama na hiaw ye ka okasa ni nipa ntiase nyame so fo kuratumi because akonchina wo ye wo ho empaibo anajo ne ire da obi ko ne sele beto ne na wo kai wa no asore no abetena ne ho wo bompa na niam asi ye no anu no agya asore na uko di for ba kuna wo twa wo je wontuma nyina na ka se nyame na ma etua wo kasa so amuro sa kwase ebo na nyame mma ne nkrofo abonsa mma na modi bu abosom no mo hwe ye se ya na beko ye besra mo suma bi won ma na kan suma bi won mo a wo ya won fanche oba bow so amuro oba bow na papa de mi ka twa to se ye sra urade se ono na boss atumi we nyina na dae de enu abema bekoi suma ni timi hwehwem no mu say yes say this is the course ye say an ho beto na ni gidi say because akwa na so no pe na okofai say so say nyame so fo bi o ba bi na tumi bi aburu tumi nyina so betumi aboa ye ne so fo bi a won de nyame de adom oh ya so fo bi o nyame de adom no gold wa ye mpega ye nya ye jebe ye so fo bi nyame ama no mo so timi pa ko bompa gu gold so mo pega no de ama hwe nya bibiansi nyame ama no ho adom enti to all the you know niam ani mienu baby ebetimi afa enu abema ho beto no yenim se ni da so nti minua otu onya na wo sere ade so mfa nchew na kaka utirima da ebeko no na yehu baby a ifri ade bia won farba sunsun mo trance kekan kepini ma boma wabu ya kwase a ni enye ni sei eno ani account no ti e kona kwase borumba je na ombesa restore baby amanyiti kasa go fidie ni baby betimi akọ for one bank fidie na ade no wani na akọ ye na aboa no aya efi busum na efi busum na efi baby efi na wo head boy busum so na efi busum nti ya sana na se ya ba baby ade ni efi bia no onchile ohun mi nua ni mo bo ni woni no na onye fonso sa bi na kwa sorry bayin atem ko new apostolic okay. Well, Maa Akos, I said I'm Togolese. In my culture, it's the same rules and regulation. The Gadawu is from Togo and Benin. Oh, okay. So truly, the man is lying. He have committed. Gadawu don't kill. He protects a lot. Will be messenger or the Abba. The message is not also.
making kind at the amount of Bibia, make kind of number the course in minimum. Ama and family and call a job. The mayor, none of Wontumi Bibiano, and Yakamano, Medasi. Yo, we didn't have the Akasafri. What's your home? We didn't have the Akasafri. Yes. Ejuma brothers. McBrown on kind of cloud. On kind of no clown can see their money brand. Oh, be basically you on camp. That's a wow say. What you are getting in Africa. Also, when you are getting in Kwan, and Yano. What you call it to Coco Jesu. One day I'll care for it. Now the open woman of Boa Soya, that is our own kind of nothing come no Kai or Kai Palace of Fanny Zimana. I have done again. If you know, deserve the afternoon. Madam, so this guy don't respect God. Parents that buy. We didn't maybe I can say free. Okay. Yemfa last one yam kwamra. We didn't maybe I can say free. Pacho me didn't do it to make a specimen. Yo, Kasani and Quay. Master saw Netty Macan say. Eh, dear, let him have a say, I didn't soon about this year. Think I am near, can make us come over say. As I call a papa no one come on fan come and now what it is the amount to any mouth on the moon fan come over. Just imagine. I mean, also, papa, now, or say, now I understand it, mom. He will face more than what he is going through because he has fooled the gods 2 times. First, he refused to go to thank the gods. Secondly, when he went to other station, they went to the gods and was told what to bring, and yet he did not bring it, and now he is here. Okay, or no, so the no, there was or bring here no when ya ain't one fan corono. T.A.B. anyhow. Or say, I'm Sarah, watching you live from Cecilia. Sorry, so Maa Akos, please help him for me. This is serious problem. Edia, I don't know. Maa Akos, please help the man. I know you can do it, please. My name is Ebenezer Medase Eben. Or say, Maa Akos, afternoon, dear, you look pretty. I mean, on Shra Papa. Was say, may God heal him. May God have mercy on us. Okay, on also Eddie, no. May I say, she's a adoramenty, and we obviously my pretty pa, and I'm saying here if she's an adama, and a woman may rig a kama na a nanakure camfway, was a mark or rig a fefe, yes, we're not just an anna wiggy. Eh, Nana, unanas when you nadio, when we waking in that. Yamishanana. Okay, was saying, and since I want to whoop a biasha, she's a Kumasi Sports Stadium on Unity Oyono, and a Eddie and Shanimo, Bond Street, and a face so bouncy curls, and you know, I cannot dear yabo, Nina be Upebia Ubenya be, was she's and quite emwa, name on baby, I will be honest, I will say. Yamra wo wuperi gibia and also ye betumi aye abrechire baby na ye de ascend unti baby a wo bia no osi akwan ni ho ye betumi aye na afa ye de abrao so na pedicure no manicure ni nyina no ye bi hair treatment ni nyina revamping bibia no ye bi ho opa baby so ama oba akosi adwuma ye bi obeba no na makeup ohunu ye na pedicure no manicure ni nyina rig no said ye see no person wo ye osua ni nyina she's a bachelor no nyina enu nti bomode na fresh she's anasa WhatsApp no e was 0249 155 776 0249 155 776 na eneno enenkomo 0249 155 776 na Josie fashion so ena area yi wa mama tade kama edia sei Josie ewo Kumasi bom so when meet me the sports and edition mo o kwaye wedding engagement o koto bedi and I will be invite to program bia momodi anse umfa wontuma no we lazy no ana se we kente no enko baby me yenkotwitwa ntunguo enko boa bibi pampe bia fansha wo utu na krentu ene ho niema atade show wo program ase wo pagya nsa na moto mate
29 bonse na TFM ene hu ne ma fe de wo na wo hunu ne wunye programming ka pese otra sem ye pon enso so na wo so pontam kofie me se wo ada Jose be pempa mo ne mani ngina na ode ama kama ehu ne asem ba bia wo abrochire odi ane se odo measurement na awas up no ye be pam na fe ye dia bro Fred Jose anasa was up no e was 0243 433 465 0243 433 465 433 465 Yami Enshaw. Mami sign Emra Studio CBM na many mame and menu mami emedi nkomo. Mami, I want fa mame ma wo aha. Yeah, mama, me akra me to any payment. Na nka mpese de wo otie radio na sumu so aden kakra. Na je se wono de akoda. Aha, nti anu abo minimum kakra mame. Na me pacha within. Pacha family amasanto and deeper the amakaya. Amasanto and I say amakaya. Okay. My sister, within. Pacha family amicha. Mammy amicha. Obaba. Pacha Hega. Oba Hega. Okay. Mame, mudi asamna abedaye kakra. Na me say ya nwieni nyina enti na oba start say na ya say atu as ya ba ho na ya behwe bibia enti ye nkwe. Pacha Addo for mu share. Ya ba mu nyina ha. They free Oboase Akufo Addo amanchem. Na me nua be me friend Kosi boy. Ya ni okran. Akosi boy ye nua pan. Ye na ne friend kwa mblesia. Waje prot Oboase. Hasra matiti 3 Oboase tuka. Na me na no so waje prot no. Wan sidan. Otwa blog le guso blog no so ya tapan ya takakra Kofi Antwi omutwi nso no kwa blakra Boase tuka ho to twa blog ni na gu twa blog ni no papa ni wi to we no dan wa anchase talentwi ono ebe market ono si dan otwa foundation piensia store dan 9 dan krami no e wa kire to 65 no anwie na 72 no 72 my friend Kwabeska panyin Kwabeska so ba say obeje dan no akwa ni ye timina na so jitum ofre Kosi boy ene wa say ni mako ele tuo manu say e dan no wanwie na panyin Kwabeska so obeje no wa ni ye no so na fama no ode man 72 no tira na Kwabeska so obeje dan no nipa o kan foda ela mageto pon ne akwa ni ela kwa panyin Kwabeska na nkasa no mo je dan to pay store down no wiye no na for down le je ne de opon je ne de Kwabeska je ne de kwa ne no wiye no ba akwa ka ho no de nika ne Kosi mu eti wo wiye dan nyina wiye no papa no wiye no 75 wo wiye no wan father na share na nsem 81 na Antwi so wiye na Antwi so 81 na Antwi Kosi wo no odi ade to di ade ne di ade fa na konwa di ade fa ne na oka akona na noche ambebio nkonye tin no tete wa no fie japade nyina dan na ewo ho nyina de makoko nyina wo de hye ne nsa eti 2020 no 14 July papa sabi wo ko ne krechi to wu ye ho me ko he ne chere nso ko ne krechi wala so be di ade de fini nyina hye ne nsa ndi akwasi boy no ti akwasi boy wu ye de ko he ndwe ba ya ngo hwi wo afi sala ne duru ye no yes abusu akohwe ne nneema na chiri no ihwe mu yakrata ahyento abako to hwe man kranse ewe na ba info se ewe be nte kwatranse na ye beka awodija ne asanom de wel ne bai ne ba info ka se ke beti ano na kranse fa court to court ye ditum ye Boase high court te de kwa no pa info chere se ye di asanom na wi akire ne enso abetrase te court opon ye ne ye kwatran ho enti na yire ne ma na ye busu afore nya ne koy the correct cratan was say no more man court for no lawyer be answer sabi oba be ye o man le chole beto ho so no de mra say I think kan den e le chire busu no to ka wi no say wi na so wa wanti asem e be apefa ko to ti aso nka wi na say dan no won si dan e no de man mentie so ampe ne ye crata to so say enti asem te de kokro ma himfi saka himfru hwe ne nka ho asem tan fo be kan ho asem na e free nyina kwa no won ba wo say asem court yes so na edi asem e de la kwa nsa kokoto a to koto chesa asem bi anya de emeto te tra wa ahwe aka che busafo se hwe ne nka e hwe mfie na no mo ka ho asem ne se de bedamo
ya je fi asema da enti Agyapade no na eyede ne de Agyapade na ya waye ehun samanse de ma edan and the dan kwa edan no how many rooms efie no edan no de osika we enso anochi dia osika ho ba ko pe anochi si ba ko pe na twire de osipiensia store dan nan nti na nantwi si piensia store dan nan na dan kwa okay store dan nan na dan kra mienu ochiro e wo fi na chiwa okay won be si ba kwa ka okay enti that is ono ne ba ko na osika ho no de mani tua and the yo si report ti no de wo pa obetumi de ama na yere ne ne ma nteza busu asase nkodia busu asase nti de kra no ne ma ne pa wo mu ntu dan enso afa ko pa bi na busu anyi wo mu asase eno ano no ampa busu asase de yenya dabi enya wo enfa na eye busu asase de na se enye ono anoche no na e develop ye na se ye na nantwidi a di nti na abusua nkaye no so tena ho se abusua saase so no yenya wo enfama ayi oyere enema eno ne ka wasam se ne ya hunu ya ho so de dal ma le I know because abusua pani ni ho on the one di wo krata no ko fiantwi no na akwana ahene ni di wo krata ne de ba yin okay what ase enti de menti ase kakra wo na nantwi so asem ne ba ye no de ne wo ka fa ho ono no de kwa ahemfie no ono ye bibia ono na di animu na chese na nantwi so anyi antum se anoche da ye wo no edi ama because ye abusua asase abusua ne yampo ye nyintum abusua ne nyintum abusua ne nyintum ama ye ni akase die no ha wagitum mesi me ba ne chese abusua ne se ye me no wagitum abusua se me na na so wo hene ono se beba it's anytime o se ye ne yen yemla ebi so ma frene dia obeba ese bia ne ane ye o ye ne akra ye beba ho abusa wo no okuma se we ka ba pregnant ye ne ye beba ho ye betra mo okuma se na ntwi wo se akwa okuma se okay on the number cry wo eyi no so enti na se no ya wo yi anoche eye wo sa no ebe ema ne ma no se wo yire ne ma eti ho ana omuti wo ne mfenum omuti wo hey so dance e mo magister dine na abusua so da wo jan da so mo mfrifia just so mo say ya papa ya because anoche ankoto na sase wo ba bi o enti no se e wono ne kra de one room no o si ye no ena ne ma abusua beti ase ma ne ma no wono kra tena mu a edrum ra bi a esa wukọ na wukọ sa no na afinja no ke ye ka no na ne ma ne bi wo ho wo na ye sa no malante ne din de akwose boy mitie enti din de akwose boy ti o kran ne akwose boy pa na boase be hu no enti akwose boy ene o kran no ne be hu no boase pa boase tutuka ho enti akwose boy ne de ne din ye hu na o kran pa wo kran na akasa boase ye hu ene na no cha be bi no na mudi ko wo mudi samansie no mo kenkan ye no o mo kenkan no lawyer na kenkan ga bi mpacho na me na eye original ye kata no mo bon tuka ebi ni ha dini nyina aba original ayi ni nyina amkata atete kan nyina abo mo de ni nyina ba ni ani ye de atwiro ka se empiri nyina te na ekwa nyina obia din wo ho ne number na bibia nto wo mo kra wo mo frɛ wo ma wo mo din wo ho mi din wo me nana ni din wo ni na ka ho de abete na se imprinted ye bokata nto se de ko ayamancham ahemfie on ye kwa no mo chese sa court ni sa ko na ma le chese asam na ni court mo busa na sam de court ye me yelo ene se niska nti wo kwa efa so a ye de be we no kra no se e wo court a se eye me de ne se eye busua sa ase o esa ena se we no kra develop ono kra na ye ya me fa se ono kra na ye ya o yesi abusua sa asesa ena abusua sa ase no wo ye project business wa o do me fa ko ye wo mfa ma wo yire no wo mo that is the problem eno ntim sa se we de e wo se ye ba ho Auntie na ye hwehwem ni ahwe se ampani ampa se eye abusua sa ase ya ampa won ko betrem kra amene me sister takaka ne din wo kra tem ya ne wo film ya nya na yi ko ya ne play ya ne me ma mba ko sister kesa na otia ne ma me
If you back on so to honor tear. Mamma so my brand met no office at transfer connu to be as open that time. It's a man in Tentamins at Can do a cratum. Near Mamma no Koya and Malbesha, police store down, no 20 money a day. Echo inside no close to Abonteno. It's a daily minimum at Kakan do any player in young boy never business at an or first wire transfer a bar near the Biase. Any man never beaten I for Kuya, whether I come away with their mamma. You know, and that's a woman, maybe at your year for Kwadwo Busheni. Baku ma baku wo ho ni de wo no ne be press up said 213 ni ya kwa me sister pen na wu ni ya pese kwaji scanner ye dan ho asam ne ne kontoko ho na dan ho na dan ya be ye no October no eti oba ya kacha ni se o meka nche bofiafo ni se on wo si dan no wantu ameka so nsama no so wo be dia dance wo to no ma no so ndem ne no wasam ono wo enkodumo no wo se wo tu ameka say won wo si dan wo ameka satan wo ameka hu afede dan akoya dan wo kata wo be sa akoya dan si ama no say wonya be fama onya ama ne ma se foru wo no amaka sa ma ni wo kakra de ono wo enkodumo no because in ne press wo fie ho no na wo hobi na wo ho ena ni nua wo se ni makron so wo ho ena na ma me no so nua be ma hotel ntokwa ena no se awon ko papa ko ni si dan kwa ye fama no na say na mentri no ebe free mo no na sa store 9 no ne we no wa sie ni bleja le ono no sie bleja le oje plot enti at kakra ni atape na kwa Kofi Antwi no o na twi nso kwa akra no mu twa abrogo no to twa abrogo ya papa 61 no wi na ju 60 that is 65 okay all right enti obapa wo bi kana mu kakra ne soso because ye wi a ye no mo ebe chance me apeda ye betu bi aba ho no mo hia ye de me nua ne panyin na kan no no okay ni bibi aka bi okay enti say ye pese ye je dan ye fie ye pese ye je yes ye o ma into me fa da bi into me fa ma into me fa ma ne sa so na busuani na nantwi ya na wa be ye wa wuru mu bi a hyekyanya no wa ye ni nyina wo ade ama wo abusu wo yere no ma ye nhwehwe mu ansa ye mra ho ye metietie ansa na se mu bi etu mu kura nkofo e be frɛ kura no ye ba wo wie ni ye ba eni ye kasa ni ehunu ba bia ye wotumi ye krata ni kwa ne woni wo so to fie no to fie no ontumi nto abushie fie so ne san wo de ye woni to fie no fie so to ya sai fie di fida da wo to papa na so to ma to wu ya san ye si fie no no one sama na sabi obesi da na se obeto ma won ne besi ye oto so to ha wo si for yeah nta wo si for omu na di wo sakra tell by no okay te do wa kwa kire ya bi oto dan no ya be hwe ni lawyer wo ho ya de wo ni nyina be kire lawyer ama na hwe se edimu anase fake ade bi eno bi di ato be di nyina my be friend Mr. Ka ho no ya kata o tuka wale ko to ha ko to okay midi at Maa Akos program no Maa Akosem Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV kumasi adum ne wo old Malcolm no sane down Achabaro abron sign no emu production lines no emi 0552601529 0552601529 and answer 0245301462 0245301462 ofra ye be direct so ni a che oba bia wo ye ma me no asem ye ntina so follow us be breda ye nemu nti ye be hye wonu da ye be ba ho ye kwahwe wo wi a ye be sign wo mo aba studios na fe ya beto so na wo a wunim asem no mu bie no wa frɛ na won so wa kyerɛ wa adwene e wo ho medem asese manya bre e de amame ya me yadoma ochina ya wada ye be se ambiem Rev Obofour Afrifa enche Ezra live worship at Betos